Lon pula labu luhungan gumbo babine lubo tatajok kacang lon balah bu mekruyang nejo di dalam pago nejo le abang lon balah bu mekruyang nejo di dalam pago nejo le abang guda kaji plung lam ruang lubo lam perde bajo mesarok badan haba bangrimu lam penyum pujo walau dube onetawo intan haba bangrimu lan penyum pujo walau dube onetawo intan. Wahai bang fajar siar lentawo balasan kujo lamplok lon rantang agar sejajar papar seanto tam semanto dengan tuala agar sejajar papar seanto tam semanto dengan tuala jumi tak ragu hai luhu pajo ngan bunga lupo betat nemayang lon minta dengku tentu be mabuk pulang mutaro lam lo pip sila lon minta dengku tentu be mabuk pulang mutaro lam lo pip sila dalam risalah sualun pujo ne anggap ne so engkot bak panggang pakon bismillah Allah getawo mula pun taruh lam kegiatan tulung ne jawab si alut pako hai bang fajar dali pagi ban ikan besantet radawat nejo mangat mepatro ayat di sina neken besantet radawat nejo mangat mepatro ayat di sina gampung si breji weh ane to si dalam lubo jime en enggang habalun tate aleh dube o jawab bene jolon prene taya si de batame rumeh kerok sayang semanto nerok tanpa lang oh no de jumi rawi jit lonjo dang na pupo metarok sayang oh no de jumi rawi jit lonjo dang na pupo metarok sayang